नेपाल मण्डले आदिकाल निसे वस्पोल बुद्ध बोधिसत्व हो लोकेश्वर पिनिगु न्हनिचोना वस्पोल पिनिगु गुण स्मरण याना थ पिनिगु जीवन पिंगु लफी यंकेया नीति थनया बौद्ध समाजे थिथे द्य पिनिगु तुत थारनी पाठ गाथा आदि बोनिगु जीवित परम्परा कथ ध्याना वया चंगुदु अथेहे थिथे लोकेश्वर पिनिगु महिमा न यो कोहे खनिदु थासा वस्पोल पिनिगु ध्यान वर्ण स्तोत्र व बाखत ग्रन्थे उल्लेखना तगुदु थतेहे थौया जाजो सजिमिस यलया तंग बहाले निर्माण नातगु बालार्चन देव संस्कारित ज्येष्ठवर्ण महाविहारे विराजमान श्री जटाधारी लोकेश्वर वस्पोल्यात मेगु कथ मिन्नाथ न धैगु याधासा वस्पोल चक्वा द्यय नामन प्रसिद्ध मख स्वयादिस थोय विषया छगु रिपोर्ट। नेपाल मण्डलिया प्राचीन नगर मध्ये छगु प्रसिद्धगु नगर ख ललितपुर। सम्राट अशोक प्रतिस्थापित याना थकुगु जनविश्वास केपुया चंगु पेंगु कुने चंगु पेंग स्तूप्या दथुई विस्तार जया चंगु थो नगर युगग्राम ललितपतन ललितापुरी नापनाप ललितपुर व यलया नामन उत्तिक प्रसिद्ध जु अतिक हे सुन्दर व कलात्मक नगरिया थ्याथासे पलेस्वा पुखु थिथि देग सत बाहाबही व चैत्य आदि याना थोथ्याया त प्राचीन काल निसेहे बौद्ध शहर तका मसिका वया जंगुदु किराती जुजु एलम्बरिया नाम निस्वना थकु गुजुया थुकिया त यल थागु ख थैगु थापुदु थोए प्रसिद्धगु नगरे बौद्ध मार्गितेगु बसोबास दुगु हरेक त्वात्वाले बौद्ध विहार त निर्माण नातगुदु थथे इले बिले निर्माण नातगु विहार मध्ये छगु ख तंग बहाया बालार्चन देव संस्कारित ज्येष्ठवर्ण महाविहार यल ल्याकु तपिंक वनिम तंग त्वाले थेनिम अन छगु लो हिति खनेदै थुगु हितिया त तंग हिति थाइगु ख थोय हितिया चुनिन्चु तंग बहादु हावनिगु छगु त्वाखा खनेदै थुगु बहाया त तंग बहाद हेगु याई बहाले द्वावनिगु लुखाया जख यमुदुत्त निमन पलिस्थाइ नातगु खन्केफै थन त्वाखा दुहावना पेको लागु बहाया दथुई निर्माण नातगु पेगोडा शैलिया नित्त जागु देग खनेदै थोहे देग दुनी यले देदस हनावया चंगु दकसिबे ताहकगु पुंग दया र चात्रास बुंग दया ल्युल्यु रथे चना बिजाइम श्री जटाधारी पद्मपानी लोकेश्वर विराजमान जुया चंगुदु तंग बहाया त चाकु बहान थ्यागुया
थोय चाकुबा याम द्य जुया बसपोल चाकुबा द्य नामन प्रसिद्ध जुया जंगुदु पश्चिमाभिमुख जुया बिजाना चौम बसपोल थनया सर्वसंग पिनी पापा द्य न ख याङ्गु वर्णम बसपोल या त पद्मपानी लोकेश्वर नाप मिन नाथ न थ्यागुया थुमद्य या त यमराज द्य कथ नाला तगुजुगुली बाहाया मु ढाखा जख वो देगया मु लुखा जख न यमदूत निम पलिस्थै ना तगु ख देगया जख लोहयापी सिंह नाप त्वाथ जख लियापी निम सिंह वो उकी द्यनी आर्य तारापी निम न तया तल नाप हे लिया थ्यानिगु न तस्वाका तगुदु थासा द्य फले द्य गन तया तगुदु अथे हे देगया छचाखेर दलुपा वो माने न तया तगुदु देगया पेंगु दिशान लुखा छुना लुखाया चुए अनेक देव देवी पि दुथ्याका कलात्मक तोलन तया तगुजुल थुपी पेंगु द्वार मध्ये मूल द्वार्य फुसे पद्म नृत्येश्वर मूल याना तगु तोल छपान तया तगु खनेदु अथेहे लुखाया चोस्स ज्वागन खाया तगु दुथासा कलात्मक खनेदुगु लुखाया जख अंगले थिथि द्यपिन अंकित याना तगु खन्केफै देगया नापाङ्गु व निगुगु तल्लास अनेक देव देवी अंकित गु कलात्मक तुनासी फेका तगुदु देगया तक्सिबे जुए लुसिया तगु गजु छग तया अननिसेहे ता कगु पता छगु न वेका तगु दुथासा पलिया छचाखेर फेगन खाया तगुदु थुगु देगले विराजमान जताधारी लोकेश्वर याङ्गु वर्णम ख बसपोल्या सिरे वह यागु किकिपा मतु व कपाले हिरा यागु सिन तिका तगुदु अथेहे गपते ताय कण्ठी वरमाला व नागमाला न कोखया तगु खनेदु बसपोल्या लिक्कहे कलात्मक तोरण व कोस्स गरुड व मन्दपा छपा न खन्केफै थनहे दुने मेमेपि द्यपिनिगु प्रतिमा न तया तगुदु सोयासना दिगु ख यलया तंग बहाले निर्माण नातगु बालार्चन देव संस्कारी ज्येष्ठवर्ण महाविहारे विराजमान श्री जताधारी पद्मपानी लोकेश्वर विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट बसपोल चक्वाद्य नामन प्रसिद्धम ख
आधासा ज्याजुले दिपाया इजुइत्यङ्गुदु दिपाली पा हक्न थै विषय पुवङ्क रिपोर्ट स्यादी फै उकि आयत पल्ख दिपा दिपाली पछि त हाक्ना छक ज्याजुले लस्कु सेना जोना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले यलया तंग बहाले निर्माण याना तगु बालार्चन देव संस्कारित ज्येष्ठवर्ण महाविहारे विराजमान चक्वाद्याय विषयले तयार यानागु छगु रिपोर्ट ने व्याजनागु ख आधासे सोयादिस थै विषय ल्याउँदनिगु रिपोर्ट थुमलोकेश्वर थ्या थनया हे सर्वसंग या दुज पिन्स छसी कथ ड्य पाकया सुथन हप्पा देखे च्याकीगु नित्य पूजा यागु नाम संगति पाठ यागु बहनी आरती यागु थे जागु नित्य कर्म न्याकावो गुदु बाचियंक ड्य पाले चोना बिजाइम पान्जुया निची या मागु खनेदु बालार्चन देव संस्कारित थुगु बहाय छचाखेर चैत्य धर्मथातु मण्डल आदि निस्वना तगुदु बहाद्योया न्यने अशोककालीन चैत्य त वज्र व महाकाल न दुथ्याका तगुदु लिक्कहे धर्मथातु मण्डल व उकिद्यने वज्र न पलिस्थै ना तगुदु थनहे तगोगु माने छग व नौ ग्रह मण्डल न खनेदु अथेहे देगय खवे चोंगु वसुन्धरा देवी या देग थासा थौकने निर्माण जुया चोंगुदु थनहे देगय जबे नव दबु छगु नदु थोय दबुली चकवा द नव लुइगु ख थो जन्मद्वार ख थन मृत्यु लिपा सी पिन्त दुकाइगु ख धैगु जन विश्वास दु यक्कोही पुलाङगु बिहार कथा कयातगु थुगु बिहार विषयले छगु किम्बदन्ती थथिदु परापूर्वकाले नेपाल मण्डल्या धर्मात्मा जुजु शिवदेव्याका वृषदेव पाथे मीननाथ प्रतिमूर्ति निर्माण याना नित्य पूजा यागु परम्परा न्याकोगु खधैगु थापुदु लिपा जुजु वृषदेव्या किजा बालार्चन देव्या शासनकाले मीननाथ बिहार निर्माण याना र जात्रा न्याकोगु खधैगु ख वंशावली उल्लेख नातगु दुधाई कथा छनु जुजु वृषदेव महमफया गोटुल अले यमदूत देश आकाश मार्ग जुया जुजुया त यमलोक ठ्याङ्कल अनथेनिव अचानक जुजुया होस वल जुजु थ यमलोके जुगु ख सिकल जुजुया मिखा जायम नस्वा वगु फेवल अन अचानक तेज उत्पन्न जुल नाप छम दिव्य पुरुष प्रकट जुल थोए इले चित्रगुप्त वृषदेव्या आयो अछन ल्याउँदनिगो सिका जुजुया त मर्त्य लोकले छ त अन्तिम संस्कार नीति तया त म जुजु दना वसेनी सक्ले लेताल जुजु यमलोके थम श्री जटाधारी पद्मपानी लोकेश्वर मीन नाट्य दर्शन यानागो ख सकसित कन
थनली जुजु मीन नाट्य प्रतिमा निर्माण याका विधिवत नित्य पूजा यागो परम्परा याकुगु ख थाई देव्या देहावसान लिपा वेकय किजा बालार्जन देव राज्य न्याकल तर दाजु वृषदेव थे धर्मात्मा मजुगो कारण छनु बटुक भैरव कोप जुया जनता तेत दुःख बिगो याना हल पहिला द्य भौचाया रूप कया मचाते त स्यागो याना हल मचातेगो दुःख हाहाकार जुया पौजा खाना याना जनता त सक्ले उखे ठुखे बिस्यु वंगो खाना जुजु थन श्री जताथारी लोकेश्वर छमको बिया तङ्गत्वाले अवस्थित लिच्छवीकालीन जुजु मानदेव संस्कारी चक्रवर्ण महाविहार चुक्कबाहाले चौवन छनु जुजुया मगसे लोकेश्वर थगुहे बिहार निर्माण यात आज्ञा जुल वस्पोल्य आज्ञा अनुसार चकुन्छ वया वया अल्प जोगो थासे जुजु भिङ्गु दिँ व साइट सोया विधिवत रूप बिहार्य निर्माण याकल ठुगु बिहार यात बालार्जन देव संस्कारित ज्येष्ठवर्ण महाविहार तका नामाङ्करण यात चकुन्चा रूपकया बिहार देका बिजाम जोगुनी चकु बहाद्य न ध्यागुया बिहार निर्माण लिपा दे छक मिन नाठ्या रथ देका जात्रा यागु परम्परा न न्याकल लिपा बुङ्गद्य नेपाल देशे बिजाके थुङ्का चकवाद्य बो बुङ्गद्य या रथ जात्रा नाप्प न्याकेगु यात थुगु मौलिक जात्रा थौ तकन निरन्तर रूप न्याना जोंगुदनी थुगु बाख कथ बुङ्गद्य नेपाल देशे बिजाके यक्कु न्यावहे थन चकवाद्य या रथ जात्रा न्याका जोंगु ख थैगु प्रस्त सिदु थुगु जात्रा सोङ्गो लोकेन प्रख्यातको जात्रा ख थुगु बाहाय विशेषता दया गुहे थन लोक भाम करुणाया खानी लोक कल्याणकारी श्री पद्मपानी लोकेश्वर बिजाका तगुजुल नाप बुद्ध जननी वरदायिनी लोक प्रसिद्ध देवी श्री वसुन्धरा देवी न थनहे बिजाना चंगुदु छिसा सोयादिल तङ्ग बहाया ज्येष्ठवर्ण महाविहारे विराजमान चकवाद्य विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित गठेताल अथेहे थुगु ज्याझो छिकपिन्स प्रत्येक बुधबार बनिष्य गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुदेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा थुगु ज्याझो छिस नेपाल च्यानल या एप
प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड याना सोयादिस नाप नाप थुको जाजो छिस नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कथया छाता सुझाव नीति सपुत यादि त इनाप्यासे थौया जाजो स जी अनुसार न बैटेना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस शुभ